omuyangeri ya South Africa akande nukwesalingo ko kuriyongera maiso ne bikoro bya xenophobic acts kyongiro kwanikiretezo kweralikira nyamwingi umunkora niye munaba mu abanya-Uganda barukwangara omuyangeri ya South Africa nabo beterire nduru ngwe bikorwe binyakulikuli tebirukoro by'obuntu and of which ngo abasijja tubakwendera kimukura ngo haroho ubundi warukweyiya kuruga munsi yona na munoboneza Africa kandi yobu nibeizo muhanganiro limu abanya-Uganda bakozira obutambi batekera mikutu mugaita abantu habikorwe bitale birungi kandi abamwe bongera ko bagumya ngo habwe mirimo maybe no bwiro bakamarayo na abamu haba South Africa bakwamba ikara nabo nguno bamwe bakusaturating information yenyini kuolekereza ngwenweka on talwaitu onu talwaitu kandi ikikongera kwa ncyanguhera bali abasigazi kurani bakwikaho bakatanga kukaguza sebo bitambulisho biraha passport yeraha ndanga muntu weraha ibintu nkebi akandi bayina groups kugama ngo ikayira mu kyaro kandi abantu aburukoneka nabo nubenzaro zeineze kyare ekyo nikibansa nikibanguhira kulocating abantu akwamba ngo muhanga ganda ga Africa okurora baba manyira kandi basobora kwandi babahambya omwihanganiro limu ihangeri Ghana litairoho obu sagiki abantu baba barukongana kabakumbisatu basoro kwandi bayihuwayo but abarolelezi bensonga batalibam nabakuguni bagamba nekyo bukera abaho abantu no barayihuwayo mbayinganaki kisobora kutamaraho rundi kutata umubazi ubwo kurora ngo bundi emirimo yasobora kwanigarukira abantu omhangeri ya South Africa omukugu kandi yobu owalarbajuruka bura government omhangeri Julius Malema agumize yagamba yes abanagana bikumbisatu batahi ngo bete biro bintu bibiri bisatu batahiremu emirimo bikumbisatu egi mugitayireho mwajigabira abantu bita South Africa bale materiye nduru ngwitibura lyemirimo naba abatalibamu nabam anambera na president Cyril Ramaphosa winyini agumize yagamba no ngukinwe kizibu isahazo nekiro mu South Africa. It is not only a South African problem but it is an African problem and perhaps an African problem that requires an African solution. So ebintu tubitwale tubikiharulengoki hakwa turuzire kiniga kya ensi zindi zinire ihangeri ya South Africa bikore biri mu geno maiso kiniga abantu bakitahiza kibino mu mpaka zo mpieze nzigeno maiso World Cup ampiro mbere baterirwe goals ibirali 0 ihangeri ya Mexico bayingi muno nabazani benyina ba South Africa bakarugambe tombo itamagambe yonkore yenwire kabetaroho Afrika twali ntwe hagera ebintu byo kurora ntolekerezanga no bwara tarkwe hagera nka Afrika barukwiragura kiki so nikimanza nabo benyini ensonga egyo bagimanyirire ngo bundi bikoro bigeno maiso muka nibyo birugirireho okuroro basagiki bwababora kandi yobu namahanga genyina ga Afrika gasoboro kuba gatar kubasagika rundi gatali aharubajurwa